satu contractor hriat sakna pawisa zat pawh hriat deputy speaker le Bialtu MLA ni bawk Pu Lalfamkiman vawiin hawng Kolasib District Transport Office chuan June thla mekah lirthei chi hrang za panga an register thar le tawh Bawngkawn Branch YMA te nimin khan an veng chhungah drug addict khawm rûnpui hnatlang an nei Here to the CT.MAWIA Community Hall satu Contractor hriat sakna pawisa zat pawh hriat Deputy Speaker le Bialtu MLA ni bawk Pu Lalfamkiman vawiin hawng Community Hall kota lewat tangin terkait takah anman itu log tadi kahong When Chhungah Community Hall Sakthar Honda, Deputy Speaker le Bialtu MLA ni bawk Pu Lalfamkiman khwalian ni in ahonga Hall Honda program ahian khwalian Deputy Speaker Pu Lalfamkiman chuan Khwangpui lam Hall Honda akal khawm te chu Hall thetak an nei chu alongpui tho soin Khwangpui lam Community Hall omna hmun chu veng thar deuh ani na chin la om avangin vengin amamo machop tam takala oma chungte chu voi le khata nei ngal me arem lawa wangin azoi HVANLANGHAKA ngai ni ati Voina hall hon mek po ati phui sui konga thei tok lo chu atum thu soi boka Deputy Speaker Pu Lalfamkiman chuan ZPM sarkar thar chuan thil poimo tam tak zinga zirna kong le hrisel na chu ada poimo masakani ati a tunhaya no pangten tuition kal anin ti hmu hle a tuition kal lo chu pass thei lo hial anga in ngai na te po tam tak om ta chu poeti thu soin zirti tu te no pangte an thiam na khop school an zirti chu an ti mak mo ani ati Pu Lalfamkiman chuan sarkar chuan Mizoram mason zelnan kong hrang ma ala ka wangin ai kal lak chungchang te le sarkar na thoka pension emo alo bo ra lawanga khungaina an chungte hna enge mo thun lo om zeu thin te po kal phung thara chuan om to lo tur thu soin sarkar na shim chu interview kal tlang vek angai ni ati a na zong mek te tan po an thil ti arin omna temak na le pathian trina om chuan hotlin na omani ati bok Community Hall hontak hi adung fit somruk le awang fit somnga ani Bialtu MLA ni thien popi si zorom sanglen na le chuan he hall saknan hian bul achanin ex minister kalchwakta pukelarin lianan hall sakmek chu sakchun zomani theina tur ngai to sakin December sangti somni pathum khan Community Hall hi sakpuitlin ani Voina Khwangpui lam Community Hall honda program hi Robert VL Shwaya Hall Committee Chairman chuan in khoma kai Shwaya khwalian chu soiba ka hian sombi ten thu soina hun le malzai le namla ventir na hunte man ani report pek danin hall hontak chu MLA hasa pupisi zoram sanglen na hun laya chengloi sompanga andon mangin achuat aban le achung pe felani a XMLA pukelarin lianan in thandon naya sakzom na tur roman sakin khoi suma saknge tunge a contractor le asakna poisa zat po Khwangpui lam Community Hall Committee ten an chat lo thu an soine Khutlang try to chen katin chen noi somli te noi somli pani le noi somruk pakhat emonia an chat thu in kan palai an chang ani he huna hian mi pui thenem takal khomin local council ai otebaka YMA MHP upapol school no pangtele sombik mi pui mote han telane Kolasib District Transport Office chuan June thla mekah lirthei chi hrang za panga an register thar le to a lirthei register thar zinga hian two wheeler tamfalin non transport noya somriat pariat zet atlingani Transport MAWIA auto rickshaw pakhat register ani boka two wheeler taxi pani register thar ani bok heti la hian komin chunga lirthei chi hrang sari zet register ani to a hemi chung hian chia hrang atangin sarkara chengloi za pani Singkhat sangli zaruk somruk paruk an chunglut to a June thakal meka ero chuan chengnoi sompali sing sari sangkwa somkwa pasari an chunglut to bokani New Delhi Union Finance Minister Nirmala Sitharaman kai shwain state le UT zongzong Finance Minister ten pre-budget meeting an neya he huna hian Chief Minister Pulaldu oma Finance Minister ni bok chuan thu soina ane Chief Minister hian Mizoram hian hunrei tak rambuai kan tor awangin
mason nan hatho kan hutlai bi ka 5th 5-year plan atanga mumalin kan kalve chawane chu Bawngkawn state dang din manading ve phak turin sumle pai mamona sang le a summa mote mania thok chok turin state dang te angin industry ti tham kan nei box si lawa ngei to kan ngai le ani ati voina state ramong tak ti to maila kan train om state te le ramtea har satna thenga wangin minron bel tura ron lut kan nga le a kan tan phur re ta thenga ne security related expenditure hi central sarkar in min pek ve lo lain kan train om state le ramatangin helpol te laka inven him ve reng kan ngai boka peace dividend siam sakkan mamu ani atia chief minister hena kai choi sarkar chu Mizoram change thlantir tum thlatani a chumi atana an mamu masa chu sumle pai tamzo kani awangin sangni somni pali atang somni panga budget a sum tamzo petorin central sarkar ngena 15 finance commissioner khan Mizoram town special grant crore zanga somli paruk arwa mana ma se hi kan ladong kim law na satle a tin kum sangni som pakwa atanga somni le sangni somni atanga ni khat budget a share of taxes atanga Mizoram don tour crore sangni zathum samsari point pariat zet kan ladong law buka heng kan sum don law te awang hian labor liability te for including kan la chom si a chin fel na min dap sak thei ula kan tu ani atibo chief minister hian 14 le 15 finance commission ten rodna an sia manga professional tax rate and non thwai tha ati thote centrally sponsored scheme sumte single nodal agency pek chhona dan chu central treasury rules bill zan lo dewa asha thote Mizoram churam gilkhor nitin mamo tawfal big na ani awangin special package pek amamo thote Mizoram churam gilkhor nitin mamo tawfal big na ani awangin special package pek amamo thote externally aided project atan sum hu thei bithla chu ennon deu tha asha thole sakchi sum man dan tur osam deu so ka duan tha ati thote soya bulal do hian union state le UT tin finance minister chu India in ram in tawdal so mason na in rual khai state tin nam tin le khwale tui zong zong tu ma ngai tha big lauda ramasiam tu ra tho ho puya so mane Mizoram adam chhungah jail tang torbi songa parukan o mekah joni somni sangni somni pali thlengkhan Mizoram jail sang soma mi tang sang khazare somre pakwa omin thei zat ain mi tang zanga pathum min antamani prison department tarlan danin Mizoram jail som omin chung mi sang khazathum somre paruk theina ani a chuti lain tang omek za chu sang khazare somre pakwa antlingani Central Jail Aizol to be tang tamna berani a Mizoram Jail Leander Central Jail Aizol to be tang zali som thum paret thena ani lain joni somni sangni somni pali thenga tang satcho mi zarat som kwa paret an thlinga tang thei zat an pel na chu zali som ruk ani mi tang za som kwa pakhat theina Central Women Jail Aizol a tang som kwa parukan meka District Jail Aizol a tang za som paruk omin tang som kwa theina ani mi tang za pakwa theina district jail lungleya tang za somruk paruk an mek pokani district jail sia ha tang som kwa pani omin he jail a hian tang som sari pagriat an theina ani a tang za panga theina district jail champhaya po za som sari pali an meka district jail Kolasib tang za som thum pali theina a za som pasari an mek pokani district jail longkaya tang som ni paruk omin mi som kwa paret theina ani a district jail ser chipa mi tang za som hi pret theina a mi som nga omin mi tang som kwa paruk theina district jail ma mita mi som sari pathum an tang mek bok ani Bawngkawn Branch YMA Executive Committee the Laurel to Angin Branch Executive Committee member le Section 10 OB le Kumpuan Subcommittee the chuan nimin khan an veng chhungah drug addict khawm rûnpui hnatlang an ne Bawngkawn Branch YMA hian an man chen khate chu tongtrai Bethel Camping Center a dalu an ni a mi som nga pathum khawmin an veng mi som pakhat le veng dang mi som li pahnih te an ni mi som ni pakwa te chu TBCC adani in adang te ero counseling pek an ni hnuwa chhuale an ni addict khawm rûnpui hi Bawngkawn Presbyterian Kaushan Bialtu pastor le Kaushan upa te po in an telpui an ni Mizo Students Union General Headquarters chuan for somni pali June sangni somni pali khan Project Mizoram Free Medical Equipment Supply bungrua engim wazat chu Health Minister Pvt.Ltd hena atola ti dana pianga semtorin an hlan
Project Mizoram hi Mizoram Burma Una Hnatlang Tele Mizomi Puite Puala medical equipment at Lona Semcho Ani Tain Turin Kum Sangli Somti Pani Achang Tokan Project Local Puito Ania Mizo Students Union MSU Le Kovela medical equipment Semchok Tulianver Project Cure United States of America Te Myanmar Refugee Relief Committee Mizoram Te R2P Myanmar Way Te Arizona Falama Christian Church Te Chin Baptist Association Te North America Te Changhau Project Chu Ataka Kalpui Megane Mizoram Project Mizoram Bungra Te hi first container le second container a Chenni in first container hi kumsang ni somni panikan Mizoram Community Health Center CHC le Primary Health Center PHC Shangshanga Center alone nito a Project Mizoram sangni somni pathum second container a hian damdoi lambung ro chi shangshang ba ka manapek food package a oma tuna Project Mizoram tho hi na hi humanitarian aid tie vawiin kan unaw Burma Bangladesh Manipur chenga rambuai na awanga Mizoram ronbel ten anmamu angzelin camp shangshang atrolanga center alone nito pokane Health Minister Chuan Bungra te chuchangkai ta kamhanani tur thu soya MSU in heng bungra chu shangshang achalu le mamota na semchwa tura boy pui chu lom mati thu soi pokane MZP headquarters Hnathia Chuan Zirtirtu le Zirlai School Culture dan chunchom zel antuma Hnathia Chuan government Hnathia Higher Secondary School Zirtirtu son chho IO danilau transfer order su tur le school principal ni mek son chhuaka Mishisel pa ngai school omchil theitu da tura Mizoram Sarkar School Education Department angen na ati lotlin local zela voin khan Government Hnathia Higher Secondary Zirtirtu le Zirlai School Culture dan chu an chunzoma he huna hian Zirlai te ba ka MHP sub headquarters Hnathia le MSU District Headquarters Sen Antroy Omchale Ania Mizoram Sarkar School Education Department atanga thu lom omshiat ani hmalo chuan school kai tur he dan chunzom zel antumania khati zong ka chanchin thar kan puan thei chu ni